wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe ya guys. Kak Roma luar biasa. Karena rambutnya dipotong kenapa? Ora to yo. Iki ora dipotong lo yo. Diikat wae lo. Aduh. Kepriwen. Kepriwen itu apa ya? Lupa namanya. Ora dipotong iku lo yo. Ora to. Oh, iku delok. Ora to. Iki diikat wae digulung-gulung malah wis panjang iki. Oh, ada kayak di Zaren. Oh, siapa dong itu ada kayak di Zaren ya? Halo kayak di. Wah, cakep amat. Anak siapa sih? Saya anaknya Pak Herman dan Ibu Lili. Kepriben. Wis dawa terus disanggul ya ndak? Iyo. Wis dawa terus disanggul piye to yo? Lek nge-share piye to iki? Ya tanyakan karo lah kok Jawa kirain bule. Loh, wes loro. Angel iki kok malah bule iki. Aku orang Jawa tuh yo. Kak Henong gimana tuh caranya share? Share katanya. Caranya share gimana Kak Henong? Tunggu Kak Henong ya.
serahkan orang lain seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Haruskah ku katakan kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai dirimu. Akulah yang pertama mencintai dirimu. Aku masih belum mau mati karena cintamu. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Sisa memang tinggal bersisa, yang penting dirimu tetap cinta padaku. Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Coba nyanyi menang lah, rasa goyang-goyang gagal fokus. Lah kok piye to? Aku tuh pasti goyang-goyang kalau nyanyi tuh piye? Ora iso menang koyo ngene, koyo opo? Koyo water in the sea. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much that